2 weeks ago, we considered the faith of Mary, the mother of Jesus, and saw that our faith will be tested. God encourages us and strengthens us in our faith, and God honors obedient faith. Pred 2 týždňami sme uvažovali nad Máriinou vierou, matkou Ježišovou, a videli sme, že naša viera bude testovaná, že Boh povzbudzuje a posilňuje našu vieru a Boh si ctí poslušnú vieru. True faith in God always leads to obedience to God. Skutočná viera v Boha vždy vedie k poslušnosti voči Bohu. I want to direct your attention this morning to obedience as it is seen in the life of Joseph, the husband of Mary. Dnešné ráno by som chcel upriamiť vašu pozornosť na život a vieru Jozefa, ktorý bol Máriin manžel. Mary was betrothed to Joseph, and betrothal was a binding relationship entered months before the actual marriage. Mária bola zasnúbená s Jozefom a zasnúbenie bolo záväzný vzťah, ktorý sa uskutočnil niekoľko mesiacov pred samotným manželstvom. Betrothed couples did not live together. Zasnúbená dvojica však spolu ešte nežila. To have a child while betrothed was considered disgraceful. Mať dieťa v čase, keď bola dvojica zasnúbená, bola považované za veľkú hanbu. Immediately after the angel Gabriel had spoken to Mary and also told her that Elizabeth was in the 6th month of a pregnancy, bezprostredne potom, ako anjel Gabriel prehovoril k Márii a povedal jej, že aj Alžbeta je už v 6. mesiaci tehotenstva, Mary went to stay with Elizabeth, who lived in one of the towns around Jerusalem. Mária sa vydala na návštevu k Alžbete, ktorá bývala v jednom z mestečiek v blízkosti Jeruzalema. When Mary returned to Nazareth, she was 3 months pregnant. Keď sa Mária vrátila naspäť do Nazaretu, bola už 3 mesiace tehotná. You can imagine Joseph's shock to find that his wife-to-be was 3 months pregnant. Viete si predstaviť Jozefov šok, keď zistil, že jeho budúca manželka je už v 3. mesiaci tehotenstva. She would have told him about the angel visitation, but this was difficult to believe. And Joseph loved her. Ona mu určite povedala o anielskej návšteve, ale tomu bolo veľmi ťažko uveriť a Jozef ju miloval. He did not want to shame Mary for what he thought must be her immorality, and he planned a quiet divorce from the betrothal. On nechcel Máriu uviesť do hanby za to, čo si myslel, že bolo výsledkom jej morálneho zlyhania, ale plánoval uskutočniť tichý rozvod alebo rozlúčenie ich zásnub, zrušenie ich zásnub. His plans were changed after the angel appeared to him in a dream and told him that Mary had conceived by the Holy Spirit. Ale jeho plány sa zmenili potom, ako sa mu ukázal anjel vo sne a povedal mu, že Mária počala zo Svätého Ducha. Please read Matthew chapter 1 verses 19 and 20. Prečítame Matúša 1. kapitolu a verše 19 až 20. Ale Jozef, jej muž, súd spravodlivý a nechcúc jej urobiť potupu, chcel ju tajne prepustiť. A keď o tom premýšľal, hľa ukázal sa mu anjel Pánov vo sne a povedal: Jozefe, synu Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo je v nej splodené, je zo Svätého Ducha.
The angel addressed Joseph as son of David, which would have reminded him that the promised Messiah was from the line of David, Joseph's ancestor. Anjel oslovil Jozefa ako syn Dávidov, čo mu malo pripomenúť, že sľúbený Mesiáš príde z línie kráľa Dávida, čo bol Jozefov predok. Mary was also from the line of David. Mária bola takisto z potomstva Dávidovho, z jeho línie. I want us to think about the cost of obedience, obedience encouraged, obedience rewarded, and the motive for obedience. Chcem, aby sme teraz spoločne premýšľali poprvé nad cenou poslušnosti, ďalej nad pozbudením poslušnosti, alebo ako je pozbudená, aká je odmena poslušnosti a napokon aj o motive poslušnosti. The cost of obedience. Čiže cena poslušnosti. The angel said that Joseph was to take Mary into his home now, but not to have sexual relations until after the birth of Jesus. Anjel povedal Jozefovi, aby prijal manželku do svojho domova, ale aby s ňou nemal intimný kontakt, až pokiaľ sa nenarodí Ježiš. Please read verses 24 and 25. Prečítame si verše 24 a 25. A Jozef, prebudiac sa zo spánku, učinil, ako mu nariadil anjel Pánov, a prijal svoju manželku. Ale jej nepoznal, dokiaľ neporodila svojho prvorodeného syna, a nazval jeho meno Ježiš. Marriage in Israel was celebrated with much joy and feasting, but Joseph was not able to have such a celebration, but only a quiet and uneventful ceremony. Svadba v Izraeli sa oslavovala s obrovskou radosťou a veľkými oslavami a hodmi, ale Jozef nemohol mať takúto krásnu oslavu. Zostalo mu iba možnosť mať tichý nenapadný obrad. He exercised great faith and obedience in taking Mary into his own home as commanded by the angel. Tým, že prijal Máriu do svojho domovu k sebe, podľa anjelovho príkazu musel uplatniť veľkú vieru a poslušnosť. The angel told Joseph that Mary would bear a son, saying, "You shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins." Anjel povedal Jozefovi, že Mária porodí syna, hovoriac, a nazveš jeho meno Ježiš, pretože on zachráni svoj ľud z ich hriechov. The name Jesus means Jehovah is salvation. Meno Ježiš znamená Jehova je spasením. The decree of Caesar Augustus that a census should be taken could not have come at a worse time for Joseph and Mary. Nariadenie cisára Augusta, aby bolo uskutočnené sčítanie ľudu, nemohol prísť v horší čas pre Jozefa a Máriu. She was very advanced in her pregnancy, and they had to go to Bethlehem, their ancestral city, to be registered. Mária už bola v pokročilom štádiu tehotenstva a museli ísť do Betlehemu, do mesta ich predkov, aby sa tam zaregistrovali. Mary may have travelled on a donkey, but it would have been very difficult for her. Mária možno mohla putovať na somárikovi, ale aj tak to bolo pre ňu veľmi náročné. After the visit of the wise men, Joseph and Mary had to flee with their young child to Egypt to escape the murderous King Herod. Po návšteve troch mudrcov Jozef s Máriou museli utiecť s ich maličkým bábätkom do Egypta, aby ušli pred vraždiacím kráľom Herodesom. They were unable to return to their country
until about a year afterwards when Herod died. A nemohli sa vrátiť do svojej krajiny až rok potom, ako tento Herodes zomrel. Both Joseph and Mary would have to face the reproach of being branded as immoral people. Obaja, Jozef aj Mária, museli čeliť hanbe a potupe tým, že boli označovaní ako nemorálni ľudia. Can you imagine the gossip of the people who lived around them? Viete si predstaviť to ohováranie ľudí, ktorí žili okolo nich? Many years later, after Jesus spoke of God being his Father, his Jewish opponents said to him, "We were not born of sexual immorality. We have one Father who is God." John chapter 8, verse 41. Mnoho rokov neskôr, keď Ježiš hovoril o tom, že Boh je jeho otcom, jeho židovskí protivníci mu povedali: My sme sa nenarodili zo smilstva, my máme jedného otca, Boha. Ján, kapitola 8, verš 41. On another occasion during his ministry, after Jesus preached at the synagogue in Nazareth, people were astonished at his wisdom and in seeing the miracles he performed. Pri inej príležitosti, počas jeho služby, potom ako Ježiš kázal v synagóge v Nazarete, mnoho ľudí bolo úžasnutých nad jeho múdrosťou a nad zázrakmi, ktoré videli. They asked, "Is not this the carpenter, the son of Mary, and the brother of James, Joseph, Judas, and Simon? And are not his sisters here with us?" Mark 6, verse 3. A pýtali sa, nie je toto ten tesár, syn Márie a brat Jakuba, Jozesa, Judasa, Šimona, a nie sú jeho sestry medzi nami? Marek 6. kapitola 3. verš. Joseph and Mary had a busy home full of children. Jozef a Mária mali rušný domov, ktorý bol plný detí. This would have brought them much joy, but there was always the stigma of their eldest child being conceived before they were married. To im prinieslo mnoho radostí, ale na nich bola stále stigma, že ich najstaršie dieťa bolo počaté mimo manželstva. Obedience is costly. Poslušnosť stojí veľa. The apostles were imprisoned for preaching the gospel and forbidden to preach. Apoštolovia boli uväznení za to, že kázali evanjelium a bolo im zakazované, aby kázali. They said, "We ought to obey God rather than men." Acts chapter 5, verse 29. Ale oni odpovedali, treba nám viac poslúchať Boha než ľudí. Skutky, kapitola 5, verš 29. If you obey God and refuse to accept the corrupt standards of the world, there is a price to pay. Ak budete poslúchať Boha a odmietnete prijímať skazené štandardy tohto sveta, budete musieť za to platiť cenu. In the United Kingdom, people have been dismissed from their jobs and had their businesses ruined and even imprisoned because they've been faithful to God. Ľudia v Spojenom kráľovstve boli vyhodení zo svojich zamestnaní alebo ich podnikanie bolo zničené a dokonca boli aj uväznení, pretože sa rozhodli byť verní Bohu. When they refused to accept homosexual practices in their work life, they were accused of hate crimes. Napríklad, keď odmietli homosexuálne praktiky v ich pracovnom živote, boli obvinení z hate crimes, čiže nenávistnej reči. In many countries, Christians are persecuted, imprisoned, tortured, and many are martyred for their obedience to Christ.
V mnohých krajinách kresťania sú prenasledovaní, väznení, mučení a dokonca umierajú ako mučeníci kvôli svojej poslušnosti Kristovi. Obedience is costly. Poslušnosť stojí veľa. Will you be determined to obey God's word, whatever the cost to yourself? Rozhodnete sa poslúchať Božie slovo, nech bude cena akákoľvek. I do not know if you have the translation of this English hymn by Philip Doddridge in your hymn book. Nie som si istý, či máte preklad tejto anglickej hymny od Filipa Doddridgea vo svojom spevníku. My gracious Lord, I own thy right to every service I can pay, and call it my supreme delight to hear thy dictates and obey. Myslím, že nemáme. Skúsim to preložiť. Môj láskavý Pane, priznávam ti právo na každú službu, ktorú som schopný ti poskytnúť. Považujem to za najvyššiu radosť počuť tvoje príkazy a posluchnúť ich. Obedience is costly, but obedience is also encouraged. Poslušnosť stojí veľa, ale poslušnosť je tiež aj povzbudzovaná. Bethlehem would have had many Roman officials as well as many Jews traveling to be registered, and Joseph and Mary found it very difficult to find accommodation. V Betleheme bolo veľa rímskych úradníkov a takisto aj mnoho Židov, ktorí cestovali, aby sa zaregistrovali. A tak Jozef a Mária mali veľké ťažkosti nájsť si nejaké ubytovanie. Jesus was born in a stable. Ježiš sa narodil v maštali. The visit of the shepherds and their account of the angelic announcement of the birth of Jesus would have greatly encouraged them. Však návšteva pastierov a ich vyrozprávanie toho, ako sa stretli so zástupom anjelov, ktorí ohlasovali narodenie Ježiša, ich veľmi mohli pozbudiť. God does encourage us as we obey him. Boh nás pozbudzuje, keď ho poslúchame a keď sa rozhodneme ho poslúchať. 8 days after Jesus was born, he was circumcised according to the Jewish law and given the name of Jesus as instructed by the angel. 8 dní potom, ako sa Ježiš narodil, bol obrezaný podľa židovského zákona a bolo mu dané Ježiš, meno Ježiš, tak ako bola inštrukcia od Daniela. After 40 days, Mary had to go to the temple for the purification ritual when Jesus was presented to the Lord according to the law of Moses. Po 40 dňoch Mária musela ísť do chrámu, aby sa zúčastnila očistného rituálu, keď Ježiš bol predstavený Pánovi podľa Mojžišovho zákona. The Holy Spirit had revealed to Simeon, a devout elderly man, that he would not die until he had seen the Messiah. Svätý Duch zjavil Simeonovi, čo bol zbožný starý muž, že nezomrie, pokiaľ neuvidí Mesiáša. We read in Luke chapter 2, verse 13, that Joseph and his mother marveled at those things which were spoken of him. My čítame v Lukášovi v 2. kapitole, verš 33, prečítam. A Jozef a jeho matka sa divili tomu, čo sa hovorilo o ňom. Anna, a very elderly prophetess, a great woman of prayer, came into the temple and gave thanks to the Lord and spoke of him
to all those who look for redemption in Jerusalem. Luke chapter 2, verse 38. Ďalej v Lukášovi, v 2. kapitole, verši 38, čítame o Anne, veľmi starej prorokyni, úžasnej žene modlitby, ktorá prišla do chrámu a chválila Boha a vravela o ňom všetkým, ktorí očakávali vykúpenie v Jeruzaleme. After their return from Egypt, they went to Nazareth, and Joseph and Mary saw that God had honored them to care for an exceptional child. Verse 40 of Luke chapter 2. Po ich návrate z Egypta prišli do Nazareta a Jozef a Mária videli, že Boh ich poctil tým, že sa mohli starať o výnimočné dieťa. God greatly encouraged them as they obeyed him. Yeah. God greatly encouraged them as they obeyed him. Boh ich úžasne povzbudil, keď ho poslúchali. We do not have to go searching for blessings in our lives. My nemáme v našich životoch pátrať po požehnaniach. When we obey the Lord, he sends encouragement to us and he blesses us. Ale keď poslúchame Pána, on posiela povzbudenia a požehnáva nás. We find his hand is upon us and the Holy Spirit guides us. Zistíme, že jeho ruka je pri nás a jeho Svätý Duch nás vedie. We have the peace of God in our lives, even in the midst of troubles and trials. A máme Boží pokoj v našich životoch, dokonca uprostred ťažkosti a skúšok. We know the blessing of contentment as God cares for us, watches over us. A my poznáme požehnanie a spokojnosť tým, že vnímame, že Boh je nad nami a hľadí na nás. Those of you who speak English may know this English hymn. I don't know whether you will try to translate it, Lucas. Pre vás, ktorí hovoríte anglicky, je možno známa táto anglická hymna, nie som si istý, či ju poznáte. Yes, we have it. Áno, poznáme ju, ja ju skúsim ale preložiť tu doslovne. Je to Trust and Obey. Keď kráčame s Pánom vo svetle jeho slova, aká sláva žiari na našu cestu, keď robíme jeho vôľu. On zostáva stále s nami a s tými, čo mu dôverujú a ho poslúchajú. Denne za Pánom ísť, denne v pokoji žiť. Aby ste vedeli, že That's it. When we walk with the Lord in the light of his word, what a glory he sheds on our way. While we do his good will, he abides with us still, and with all who will trust and obey. And to je tá hymna, už som teda preložil, sa ospravedlňujem, sme to dali v opačnom poradí. Now we come to the fact that obedience is rewarded. A teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu, a to je, že poslušnosť je odmenená. Joseph and Mary went to the Passover feast in Jerusalem every year, and when Jesus was 12 years old, he did not join them when they returned home. Jozef a Mária išli na oslavu Veľkej noci do Jeruzalema, chodili na oslavu Veľkej noci do Jeruzalema každý rok, ale keď mal Ježiš 12 rokov, on sa k ním nepripojil pri návrate domov. They thought that he was with other relatives, and after a day's travel towards home, they found he was not with them. Oni si mysleli, že sa pripojil k iným príbuzným a po dni putovania naspäť domov zistili, že není s nimi. They returned to Jerusalem and found Jesus sitting among the teachers in the temple.
who were astonished at his knowledge and understanding. A vrátili sa a našli Ježiša, ako sedí medzi učiteľmi v chráme, ktorí boli úžasnutí nad jeho poznaním a rozumnosťou. Joseph and Mary were amazed and asked him why he had not returned with them. He said to them, Jozef a Mária boli úžasnutí a pýtali sa ho, prečo sa nevrátil s nimi. He said to them, "Did you not know that I must be about my Father's business?" Luke chapter 2, verse 49. A on im odpovedal, či ste nevedeli, že musím byť vo veciach svojho otca? Lukáš 2. kapitola, verš 49. We read in Luke chapter 2, verse 52, "And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and men." A my čítame v Lukášovi v kapitole 2, verši 52, a Ježiš prospieval múdrosťou a vzrastom a milosťou u Boha aj u ľudí. Joseph and Mary were beginning to see the greatness of the Lord Jesus. Jozef a Mária začínali vidieť veľkosť Pána Ježiša. The children of Joseph and Mary would know that he claimed to be the Son of God, a title of equality with God, and they could not accept this. Deti Ježiša a Márie zrejme museli počuť, že Ježiš sa vyhlasoval, že je syn Boží, čo je titul jeho rovnosti s Bohom, ale oni to nedokázali prijať. It would have grieved Joseph that the other children in the household did not understand that Jesus is the Son of God. Muselo to veľmi ťažiť Jozefa, že ostatné deti v jeho domácnosti nerozumeli, že Ježiš je Božím synom. It would seem that Joseph died before Jesus began his public ministry. Zdá sa, že Jozef zomrel ešte predtým, ako Ježiš začal svoju verejnú službu. The brothers did not deny the miracles of Jesus and the power of his teaching, but they were like other Jews who looked for a king who would drive out the Romans. Jeho bratia nepopierali jeho zázraky a moc jeho učenia, ale boli ako ostatní Židia, ktorí hľadali kráľa, ktorý vyženie Rímanov. They would have been aware of the teaching of John the Baptist proclaiming Jesus as the Lamb of God. Určite počuli o učení Jána Krstiteľa, ktorý ho prehlásil za baránka Božieho. One year when Jesus was going to the Feast of the Tabernacles, they urged him to go and display his power to everyone who was attending. Jedného roku, keď Ježiš odkladal svoj odchod na slávnosť stánkov, oni ho súrili, aby išiel a všetkým ukázal svoju moc. But he ignored their request. Ale on ignoroval ich požiadavku. This is found in John chapter 7, where Toto sa nachádza v Jánovi v 7. kapitole, where it says in verse 5 that his brothers did not believe in him. kde kde sa píše vo verši 5, že jeho bratia v neho neverili. He did go to the feast later, and on the last day appealed for people to come to him and to trust in him, but there was no call to rise up against the Romans. On išiel na túto slávnosť neskôr a na posledný deň vyzýval ľudí, aby prišli k nemu a dôverovali mu. Ale nebolo tam žiadne volanie, aby povstali proti Rímanom. Joseph had probably spent hours pouring out his heart to God in prayer for his unbelieving children. Jozef pravdepodobne strávil hodiny tým, že vylieval svoje srdce pred Bohom v modlitbe za svoje neveriace deti. His prayers were wonderfully answered
after he died. Jeho modlitby boli nádherne vypočuté potom, ako zomrel, po jeho smrti. We find that the 4 sons were in the upper room waiting for the coming of the Holy Spirit with the disciples and with Mary their mother. Acts chapter 1 verses 13 and 14. Zisťujeme, že jeho 4 synovia boli v hornej izbe, čakajúc na príchod Svätého Ducha s ostatnými učeníkmi a s Máriou, ich matkou. To čítame v Skutkoch, kapitole 1, veršoch 13 a 14. They knew that Jesus had died, and now that he'd risen from the dead, he was all that he claimed to be. A oni vedeli, že Ježiš zomrel a teraz aj vstal z mŕtvych a že on bol všetko to, čo o sebe tvrdil, všetkým tým, čo o sebe tvrdil. By that time, the daughters of Joseph and Mary were probably married and were at home caring for their families. V tom čase jeho sestry, alebo teda dcéry Jozefa a Márie, boli pravdepodobne vydaté a starali sa o svoje rodiny. James was to become a leader of the church in Jerusalem. We see that in Acts chapter 12, verse 17, Galatians 1, 19, Acts 15, verse 13. Jakub sa stal vedúcim cirkevného zboru v Jeruzaleme. Čítame o tom v Skutkoch 12:17, liste Galatianom 1:19 a takisto aj v Skutkoch 15:13. Most Bible commentators believe that he wrote the New Testament book of James. Väčšina biblických komentátorov verí, že napísal novozmluvnú knihu Epištola Jakuba. One of the other sons of Mary and Joseph, Judas, wrote the book of Jude. Ďalší syn Mária a Jozefa, Júda, napísal knihu Júdu. Joseph and Mary were richly rewarded for their obedience. Jozef a Mária boli bohato odmenení za svoju poslušnosť. And now the motive for obedience. A teraz motív poslušnosti. We should obey God because he demands it in his word. Máme poslúchať Boha, pretože to požaduje vo svojom slove. True faith in God leads us to obey him, but it also shows love for the Lord. Skutočná viera nás vždy vedie k poslušnosti voči Bohu, ale takisto ukazuje aj lásku k Pánovi. Jesus once said to a scribe who questioned him that the greatest commandment is, you shall love the Lord your God with all your whole heart, with all your soul, and with all your mind. That's in Matthew 22, verse 37. Ježiš raz povedal zákonníkovi, ktorý sa ho pýtal, ktoré je najväčšie z prikázaní, budeš milovať Pána svojho Boha s celým srdcom, celou svojou dušou a celou svojou myslou. The scribes and the Pharisees lived to obey what they considered to be the word of God, but that added many man-made rules not found in the Bible. Zákonníci a farizei žili poslušne tomu, čo považovali za Božie slovo, ale oni pridali mnoho ľudsky vymyslených pravidiel, ktoré sa v Biblii nenachádzajú. Their obedience was not motivated by love for God, but love for their own religious practices. A ich poslušnosť nebola motivovaná láskou k Pánu Bohu, ale láskou k svojej náboženskej praxi, zásadám. They had plenty of religion, but it was dead, and Jesus denounced them for their hypocrisy. See, for example, Matthew chapter 23. Ich život bol plný náboženstva, ale bolo mŕtve a Ježiš ich odsudzoval za ich pokrytectvo. Ako príklad si pozrite 23. kapitolu Matúšovho evanjelia.
The Lord Jesus said, "If you love me, keep my commandments. And if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him." John chapter 14, verses 15 and 23. Pán Ježiš povedal, ak ma milujete, zachovávajte moje prikázania. A takisto, ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slova. A môj Otec ho bude milovať. A prídeme k nemu a urobíme si u ňoho príbytok. Ján kapitola 14, verše 15 a 23. If we really love the Lord, we will want to obey him, whatever the cost. Ak skutočne milujeme Pána, budeme ho chcieť poslúchať, nech bude cena akákoľvek. Please read Lucas 1, John chapter 2, verses 3 to 5. Prečítame z prvého listu Jána, 2. kapitole, verše 3 až 5. A potom známe, že sme ho poznali, keď zachovávame jeho prikázania. Kto hovorí znám ho a jeho prikázania nezachováva, je luhár a v tom niet pravdy. Ale kto zachováva jeho slovo, v tom je po pravde láska Božia dokonaná. Potom známe, že sme v ňom. If we know God, we will love him and obey him. Ak poznáme Boha, budeme ho milovať a poslúchať. Love for God makes obedience a delight, not a burden. Láska k Bohu spôsobuje, že poslušnosť je radosťou a nie bremenom. In some countries, Christians choose to suffer persecution rather than deny the Lord Jesus, whom they love. V niektorých krajinách si kresťania vyberú radšej trpieť prenasledovanie, než zaprieť Pána Ježiša, ktorého milujú. The Lord Jesus suffered a terrible death to save you from your sins. If he is your Saviour, you will really love him and obey him. Pán Ježiš Kristus podstúpil strašné utrpenie, aby ťa zachránil z tvojich hriechov. A ak ho miluješ, tak ho budeš poslúchať a milovať tiež. In closing, let us look back again at the words in Matthew chapter 1. Na záver pozrime sa opäť na slova v Matúšovi 1. kapitole. You shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. A nazveš jeho meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud od ich hriechov. Millions of people will be celebrating Christmas this week, though restricted by the COVID pandemic. Milióny ľudí budú oslavovať tento týždeň nadchádzajúci Vianoce napriek reštrikciám spôsobeným covidovou pandémiou. For many people, Christmas is special because families join together and eat and exchange presents, and that's good. Pre mnoho ľudí sú Vianoce špeciálne, pretože rodiny sa stretnú, majú spolu slavnostné jedlo, dávajú si navzájom darčeky a to je dobré. Others who rarely go into a church building to worship go to Christmas services. Iní, ktorí sotva kedy prichádzajú do zhromaždenia alebo na bohoslúžbu, aby uctievali Boha, prichádzajú na vianočné bohoslúžby. They love the Christmas carols, and yet they hardly pay attention to the words of good Christmas songs. Majú veľmi radi vianočné koledy a napriek tomu sotva dávajú pozor na slová, ktoré sa spievajú v dobrých koledách. When we think about Christmas, we should remember why the Lord Jesus came to earth. Keď my rozmýšľame nad Vianocami, mali by sme si pripomenúť, prečo Pán Ježiš prišiel na túto zem.
Jesus did not come to be a great teacher, a miracle worker, or a wonderful example, though he was all of those. Ježiš neprišiel, aby bol veľkým učiteľom, alebo divotvorcom, alebo úžasným príkladom, napriek tomu, že všetkým týmto bol. We read in Paul's first letter to Timothy, chapter 1, verse 15, "This is a faithful saying and worthy of all acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners." A my čítame v prvej epištole Pavla Timoteovi v prvej kapitole verši 15. Verné je to slovo a hodné každého prijatia, že Kristus Ježiš prišiel na svet spasiť hriešnikov, z ktorých prvý som ja. We have all sinned and broken God's commandments. My všetci sme zhrešili a porušili Božie príkazy. We all need a savior. My všetci potrebujeme spasiteľa. If you are not a Christian, this would be your best ever Christmas if you repented of your sin and asked the Lord Jesus to save you. Ak si není kresťanom, toto môžu byť tie najlepšie Vianoce pre teba, a ak budeš činiť pokánie zo svojich hriechov a požiadaš Pána Ježiša, aby ťa zachránil. Young people, boys and girls, you too need to be saved. Mladí chlapci, dievčatá, vy všetci potrebujete byť takisto zachránení. If you ask the Lord Jesus to forgive your sins and to save you, he will hear your prayer and be your Lord and Savior. Ak budete žiadať Pána Ježiša, aby vám odpustil hriechy a zachránil vás, on bude počuť vašu modlitbu a stane sa vašim Pánom a Spasiteľom. May God bless you all. Nech vás Boh všetkých požehná. Let us pray. Pomodlíme sa. We do thank you, Lord, My ti ďakujeme, Pane, that the Lord Jesus came into the world to save sinners. že Pán Ježiš prišiel na tento svet, aby zachránil hriešnikov. We thank you for your word and its teaching. Ďakujeme ti za tvoje slovo a za tvoje učenie. May we gladly obey you because we love you. Tiež ťa môžeme radosne poslúchať, pretože ťa milujeme. If any hearers do not know the Lord Jesus as their Saviour, Ak je tu niekto, kto ešte ťa nepozná ako svojho spasiteľa, please, Lord, have mercy on them and save them by your grace. prosím, zmiluj sa nad takým človekom a zachráň ho zo svojej milosti. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all evermore. Amen. Nech milosť Pána Ježiša Krista, Božia láska a spoločenstvo Svätého Ducha je a zostáva so všetkými nami. Amen.